Da, hoćete ispričati kako se desilo. Sada i krenite pričati. Da. Kako se i desilo? Anonimno, to je... Ločisti ljudi. Oduzeli su nam 3 djece preko noći. To je bilo nešto strašno. Nikad nismo bili razdvojeni od njih. I za djecu, i za nas. Njima je bil veliki šok. Nama je još veći. Velimir je imao mobitel i javljao nam se putem kud idu. Rekao je da su ga zaključali kad je sjelo u auto, da su ga socijalni radnici centra Buje zaključali u auto. I kad je pitao kud ide, kaj su ti odgovorili ljubav. Reci slobodno. Rekli su da idemo na izlet. Kad smo došli u dom, nakon kad su oduzeli djecu, rekli su nam u domu da pamte Leona da je plakala 2 dana koliko je bilo unutra. Strašno. Dijete je jako vezano, spavali s nama u krevetu. Da. Od 6 soba on je spavao s nama u krevetu. Koliko je on imao godina kada je došao kod vas? 13 mjeseci. Da. A drugi sin koliko je imao? 9 godina. Od nas je krenulo 1. razred. 1 po 1. Gore u sobu. Da, u kućnoj sobi smo, znači, svako od nas posebno ispričali. Čekaj, u sobu ovdje su vas, ne u centar ni nigdje, nego tu gore. Da. Mi smo, znači, svako od nas išao posebno u tu sobu, obavili smo razgovor i onda su nam rekli kad smo završili s tim da moraju baviti još dodatne razgovore u 7 na večer u centru. No nije bilo tako, nego su nas odveli u dom Pula, gdje su bili 2 dana. I onda su vas odveli u tu udomiteljsku obitelj, drugu, gdje je točno? Hrastovsko kraj Ludbrega. I što ste tamo prošli? Prošli smo sve i svašta, najviše lošega. Najgore je kad vam djete javi da ga tuku. Da. A vi mu ne možete pomoći. Da, znam, to je strašno. Recite mi, sve optužbe protiv vas su na sudu odbačene, je li tako? Evo sad ću vam pokazati prvu stranu. Uglavnom, sada vam je jedan sin se ipak vratio. Recite kako ste... Nije postao punoljetan i vratio se kući. Tam na sine. I sad se borite da se i drugo... Sad se borimo za